Perempuan dan air mata takkan berpisah. Makeup is ready to be removed. Makeup adalah topeng di siang hari bagi perempuan. Perempuan makeup sebab nak tutup kesedihan, nak tutup kekurangan. Ingat dan cari barang ni. Save your money with only one balm. Foundation, easy to melt. Lipstick, easy to remove. Waterproof mascara, there's no problem. Let's check the quality. Wipe away the glam. It's time to rest. Jangan malu. Show the real you. Perempuan dengan makeup, dia bersinar. Perempuan tanpa makeup, dia adalah real. Let's make real deal. Ana Cleansing Balm baru je rilis dalam 2 minggu. Dekat kotak Ana Cleansing Balm ada tag and win. Bila awak test saja, awak akan tengok macam-macam hadiah. Trust dengan kualiti local brand Aina. Pergi tengok dekat bio Aina. Awak akan impress bila awak klik nanti.